Tas un evangelio yun Marcos ta capítulo 5. Gadara vinik te ay hukuh ta yotan. Tatzeltal oschuh tenehapa. Ichayal betik tes hun diose. Kotik ta hechmar tas kinal gadara. Tek alal lok ta barco te Jesuse. Ora tal tas tohol tulvinik te ay pukuh ta yotane. Te ilok tel a tabay te mukenaletike, te vinike snaine te mukenal chenetike, mayuk macha hu yuun chukel, tuluk ni hauk ta cadena. Bayal vuelta las chukbayik ska biakan ta cadena, hauk meto tas pisil las tuchtilay o las tuchtikla. Mayuk macha hu yuun spasel tamanso. Bayuk nash ben takal ahkobal, yash awun tabavitz tikil, sok ta mukenaletik, sok ya yechentes ba taton. Kehel to ay a te vinike te layil te kel te Jesuse, tal ta animal, las kehans ba tas tohol, hich layal ta aw. Jesus, bistuk tal a wochintayon, haat tes nichana te chul Dios, te ay ta chul chane, shilalayal te macha ay pukuh ta yotane. Jesus, bistuk tal a wochintayon, haat tes nichana te chul Dios, te ay ta chul chane. Yakalbat wokol tas tohol Dios, mamesha wutsinon, shita aw. Te bitil hich layale, yuun hich albotish te pukuh yuun te Jesus, te yashlok tel tayotan te vinike. Sok la sohkobey te Jesuse, bi abil layut, layal, te hoone tsobolon shi tehbile, te hoone tsobolon shi, tehbile yuun mero bayalotik shi te vinike. Te vinik layalbey wokol, te Jesus, te manchuk, yashtikunotik bael te pukuhetik ta yankinal, ta nopol shchuhtvitz, ay, tsoh chitametik, yakalik ta veel te a, te pukuhetike layalbeyik wokol te Jesuse, wokoluk akawotik bael ta bay in chitametik to te yash ochotik ta yotanike, shik. Hich layak permiso te Jesus, te yash ba ochukik te a, hich te pukuhetike, lok ta yotan te vinike, ochik bael ta yotan te chitametike. Spisilik las chos bay koel kalal tamar, te las hikanik ha tas pisilik a, ay niwan cha mil tahkoht te chitametike. Tehkanan chitametike, anik bael yuun te shivele, las pukik ta alel tabay te lume, sok tabay kahkaltik, hich tal yilik te bila, kot ta pasele. Tikalal kotik tabay te Jesuse, la yilik nakalte a te vinike, slapuhish skuspak, sok yas naish kinal, sok yas naish kinal. Ha nish te macha, sobol pukuhetik ta yotan ta naelale. Te ans viniketike shivyo tanik yuun. Te machatik la yilik te bilak o ta pasel tas tohol, te macha ay pukuhetik ta yotane, sok te chitametike, kah yalbeyik skoplal. Hich kah yalbeyik wokol te Jesuse, te yakuklok uk bael tas kinalike. Te kalal och ta barco te Jesuse, kah yalbayal wokol te vinik, te luk emish pukuhetik ta yotane, yuun toyol yotan kans hoin bael, te Jesus malas kan yik bael, hich la yalbey, baan ta na tabay te machatik aya wuune, baan albeyaya yik spisil, te bila, las pasbatish te awahwale, sok te lashkushtayate la yut. Hich bah te vinike, kah spukbeis koplal tabay lumlumtik ta Decapolis, ha layal spisil bila pasbot yuun te Jesuse, bayal ayan yotanik yuun ta spisilik. Bueno, hato shantayan vuelta, Dios yayakbet bendición, yuun tishchul kope.